إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نتقيه وحثنا عليه، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم المنزل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة،
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mga maumaas tayo manghuda agama Islam, mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Muna-muna, hitukbal na to in pudji, iban sanglit fa Allah subhanahu wa ta'ala. Pupudjihan sa sanglitan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Inyari na isab kita niyo di matong paadlaw. Adlaw sa halga adlaw. Adlaw rin ha mga waktu pagpapatumtum tumisin tiap beriman. Dan hasabab yan mga maumaas ta imang hula agama Islam. Damikyan malagbo pagsyarang sukul na to fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa lagbo pagsyukur fa Allah subhanahu wa ta'ala. Mataud din ha mga manusya babaw sin gumi. Nagbibidda-biddain pag-ibadat. Nagbibidda-biddain agama. Nagbibidda-biddain hantang sin pakaradyaan pag-ibadat nila fa Allah subhanahu wa ta'ala sa in pagsarang sukulan nato fa Allah subhanahu wa ta'ala yari kita nakapatok pa-ibadat amun ibadat tatay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala damikyan paagama amun agama tatay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta wayroon tutong basan agama, wayroon tong basan ibadat, buat malingkan doon daha agama Islam, buat malingkan doon daha ibadat, amun ibadat kakahinang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hasawab yan mga maumaas na manghuda agama Islam. Inmanus siya bang apabila siya masakit, aun nasadya tartantu ubat, hikatub, hipag-uwat sin sakit niya. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala ma anzala daan illa wa ma'ahu dawa. Wayroon din ha mga sakit para tungon sin Allah subhanahu wa ta'ala pamanusya ba't malaingkan aun sadya iniubat niya. Bangin sakit sin manusya, diabetes damikian aun matup kaniya, uno naman in subay niya halian. Bangin sakit si manusia kanser. Demikian aun isab mapatot ubat hirihil kaniya. Sa mga maumaas tay manghudha agama Islam. Aun sakit di pagkaubatan sin medicine. Aun sakit di pagkaubatan sin reseta sin doktor. Karena bukon medicine ini pag-ubat kaniya. Dahil hasabab yan, biyandaan, biyaitaan kita sin mga kaulamaan. Hatungod sin sakit ini, pang apabila dumagpagpamanus siya in sakit ini, inubat niya, biyayta ka to sin mga ulama, magsuno-suno aminin sa buton tabihaon biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Mga jama'a muslimin, mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aun sakit, amun pag-iyanon sin mga sila manusya at awakan pagkana naman sin tiap-tiap manusya. Sakit di kauwatan sin medicine amun na yung pag-iyanon kasusahan at awakan problema sin manusya. Amun problema mo limabay, amun problema mo hasapuhan, iban sin problema mo hasusungon. Na mga maumaas tayo manghuda agama Islamin kasusahan si manusya in problema niya, aun din ha mga parkala, ubat niya, di kaubatan, sarta di ini kaubatan si medicine. Dan hasabab yan siyapot si mga ulama, panagnaan, siyapot si mga ulama, din ha mga sabab, hikaubat, hikahanong sin pangatayan si manusya, at awakan hikasan ng sin pangatayan niya hasupaya rin siya magproblema. Asupaya kaubatan ng problema sin siya, amuna in al-imanu wal amalu salihu. Amuna in pamaras saya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan sin kakahinang marayaw. Sabab janjian kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, in manu siya bang mag-iman kaniya, sarta mag-ibadat kaniya lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun
فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Diha ayat ini mga mumaas tayo manghudha ka Islam. Biyaitaan kita, sinden ha mga uwat, hahikasan ng simpangatayan ataw akan hikaig, hikakaan, sim problema, sim manusia. Amuna in pamarat saya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala isisin mag-iman kaniya. Manamira salihan, isisin himinang marayaw. Den ha mga pihak usog iwan babae. Wa huwa mu'minun, hakahalan insiya na mamarat saya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Bunnal tuud, matan tuud, buhiun na mo siya. Long sinallahu subhanahu wa ta'ala hakabuhianan mahanong masannang. Amoy misan payaw ni maragpag kaning kasusahan niya. Sa pagtali niya, asawab sin pamarat saya niya, inya undin ha mga in problema di matungkan niya undin ha mga panandas sinallahu subhanahu wa ta'ala kaniya. Den ha mga sawab hikaangkat, hikaganap sin darajat niya. Den ha mga sawab hikapapasin parlusahan niya, gumaan in pangatayan sin manusia. Misan pa siya nahihipo sin kasusahan, di hababaw sin gumi. Den ha sawab yan mga maumaas tayo manghudha ka Islam. In ayat ini janji sinallahu subhanahu wa ta'ala ha mga sila bariman, ha mga sila daran, atawakan yaun timutunay sin pag-ibadat fa Allahu subhanahu wa ta'ala. Hangkanin bariman fa Allahu subhanahu wa ta'ala. Hawak tuman siya nag-iman fa Allah, iwan himihinang karayawan. Misan pa inkiaunan niya halawang problema, halawang kasusahan na kabuhi, sinsiya. Na-adjayb in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na-adjayb in Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakahalan sin bariman bihayini. Kanalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min. Ajaban li amril mu'min. Maka inu-inu, makahapong inkahalan sin bariman fa Allah subhanahu wa ta'ala. Makahapong inkahalan sin bariman fa Allah subhanahu wa ta'ala, inna amrahu kullahu khairun. Sabab ingkatan sin pakaradyaan niya, kabuhi niya. Daing ha, amuin pag-iman niya, timagna siya nag-iman fa Allah subhanahu wa ta'ala, sambil simulig siya pag-ibadatan. Sambil tap-tap siya pag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala, fa inna amrahu kullahu khair. So, ingkatan sin pakaradyaan niya, karayawan sa jakatan. Walaysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Walaysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Impakaradyaan niya ito, sin kabuhi, sin manusya, halaw, sin kabuhi niya, karayawan sa jakatan, di mo yadto kawakan bot malingkan doon daha mga sila tao bariman. Di mo kawakan kan siyo bot malingkan doon daha takapag-iman fa Allah subhanahu wa ta'ala, takapamarat siya fa Allah subhanahu wa ta'ala. In asabat husarraun, bang siya datungan sing kakuyakan fa Allah subhanahu wa ta'ala, syakara. Dan hasawab yan magsukur siya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Na in pagsarang sukul niya fa Allah subhanahu wa ta'ala, ibadat na isab. Karayawan na isab. Wa in asabathu fakana khairan la. Wa in asabathu darra sabara. Damikian bang siya datungan musibah, panandas, problema, sakit, paginhawabaran sin siya kabuhi niya, sabara. Magsabar siya, fakana khairan lah. Dan hasawab yan in pagsabar niya fa Allah subhanahu wa ta'ala, karayawan na isab. Dan hasawab yan in katibuakan sin kabuhi, sin manusia, karayawan na sadya. Angkan in manusia, imbar iman miskin fa Allah subhanahu wa ta'ala. Imbar iman way raus fa Allah subhanahu wa ta'ala, sumagawa kaya sa sangunan in pangatayan niya sin pag-iman pamarat saya fa Allah, mahinang sabab gumaan. Ni mahinang sabab problema. Di niya mahinang sabab problema sa laggo-laggo. In kahalan niya misan pa in kiaunan niya. Amuin bukun tuput atau akan di mamarahi in rijiki kaya anughara sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya. Hangkan na mga sahabat na kauna. Bangta kita unin sahabat na kauna, mag-abot mga tumulan, wayroon duwaing pagkaon nila, ba't malingkan tamar sadya. Sa masannang impangatayan nila, masannang impikilan nila, sabab sin pamarat saya nila fa Allah subhanahu wa ta'ala, sabab sin imaalop sila, sin amuin, syara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hasabab yan mga maumaas tayo manghudha ka Islam. Dan ha mga sabab pa, amuin kauwatan, in pangatayan, atau kauwatan, in problema sin manusia, di niya mahinang sabab hikasakit, hapangatayan niya. Farhul muslimi bima yahsulu lahu min al-ajri al-azim.
Farhul muslimi bima yahsulu lahu min al-ajri al-azim. Subay tumtumun, subay kumuyag in bariman, subay kumuyag in muslim fa Allah subhanahu wa ta'ala. Subay niya himutang pangapangatayan ng pagmakuyag. Amuin mahasil niya ring ha Allah subhanahu wa ta'ala intutong basanda kula hasabab sin uno. Hasabab sin pamarat saya niya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Hasabab sin tutong basan. Hirihil kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Misan pa inkiaunan niya. Yaon nag-iibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala sumagawat diyara tungan sin ginis babara papanandas sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nasuway siya magmakuyag. Ayaw na hiwutang papangatayan nin sigpit ko mag-ibadat. Hindi ko katahanan sa sumagawa. Suway siya magmakuyag fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinaon tutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya. Hapag sabar niya. Hamusiba di matong kaniya. Dan hasawab yan mga maumaas na mang hulaha kami Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam imiyan siya. Hadith din kan Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hasanin wala adha wala ghammin hatta ash-shawka yusakuha illa kaffara Allah biha min khatayah. Hangkan na lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wayroon din ha mga Muslim. Wayroon din ha mga bariman fa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin bang siya datungan kugdanan. Kugdanan sin problema. Atawakan kalaul paginhawa baran sin siya. Atawakan uno-uno pakaradyaan hikasakit sin siya paginhawa baran niya papangatayan niya. Sambil intunok katunukan siya sin tunok kakarandanan niya illa kaffarallahu biha min khataya. Buat malingkan mahinang nyetu sabab din ha mga hikaampun atawakan hikapapasim pardusahan sin tiap-tiap bariman. Fa Allah subhanahu wa ta'ala. Problema dumatong kay mo hikapapasim pardusahan mo. Ya salam. Sakit. Problema panandas di matong kay mo mahinang sabab. Mahinang siya sabab. Hikapapasim pardusahan mo. Damikian mahinang daisab sabab. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa rafa'allahu biha darajah. Hikataas, hikaangkat sin darajat sin tiap-tiap bariman fa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo inin suway taliun sin tiap-tiap bariman fa Allah. Labi luba na in miskin fa Allah, in fuqara, in fakir fa Allah subhanahu wa ta'ala waktu siya nag-iibadat. Hasupaya siya di makananam. Kasigpitan atawakan kasusahan halam sin pangatayan siya. Paginhawa baran sin siya. Misan inyaun imaalup siya hapag-ibadatan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hasawab yan mga maumaas na imang hudaha kama Islam. Dan ha mga sabab paisab. Amun hikaubat sin kasusahan sin manusya, kasusahan niya, pahina buwan, hisusungon, iban sin limapay. Subay niya tumtumun, anna ma'rifatu haqiqatid dunya. Subay niya ingatun, in kasabunnalan sin dunya. Subay niya ingatun in kasabunnalan sin dunya. Ini din ha mga sabab. Hikaubat sin kasusahan sin manusia. Maita wa annaha thaniya. Sabab in dunya, in hakikat sin dunya, mga maumaas na imang hudaa kama Islam, magkalanyap. Limited siya. Mata'uha qalilun. Damikyanin kasasandapan sin dunya tiyo-tiyo da siya, mga maumaas na imang hudaa kama Islam. Subay ini hibutang niya hapangatayan niya. Subay hibutang sin tao na sususa, simbar iman na sususa, simbar iman taka problema, karna in dunya tiyo-tiyo da in kasasandapan niya, mga maumaas na imang hudaa kama Islam. In adhaqat qalilan, abkat tawilan. Dan ha mga sifat sin dunya, mga maumaas na imang hudaa kama Islam. Tiyo-tiyo niya rakaw pakatawahon, pauyumon. Sa makamataon niya kaw patangisun. Bukun kabihin in kahalan sin manusya. Bukun kabihin in kamaumuhan. Sin bariman. Bariman nakatawakan bukun bariman fa Allah subhanahu wa ta'ala. Naglilinaw law sin bahasa. Manunjuki law sin bahasa. Karna in kakuyakan haram sin dunya. Karna in pag-uyong mo halam sin dunya tiyo-tiyo da. Gamman.
in kamaumuhan magtangis ko fa Allah subhanahu wa ta'ala hasawab sin dunya, hasawab sin problema piyaratong niya kay mo mga mamaas tayo mga huda kami Islam. Dan hasabab yan mga mamaas tayo mga huda kami Islam, hawak to in Nabi sallallahu alaihi wasallam, in Nabi sallallahu alaihi wasallam, imiyan siya, hadith din kan Bukhari iwan hi Muslim, riwayat din kan Bukhari iwan Muslim, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam marra alaihi bi janazatin. فقال مستريح ومستراح منه. قالوا يا رسول الله ما المستريح وما المستراح منه؟ قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله. Hawaktu aun lima bay janazah atawakan hawaktu aun nawapat lima bay din doon Nabi sallallahu alaihi wasallam mustarihun wa mustarahun daw si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nakaiyan ni Nabi sallallahu alaihi wasallam mustarihun wa mustarahun min. Daw si mga sahabat niya, ya Rasulullah mal mustarih wa mal mustarahu min? Ya Rasulullah unin pagyanon mustarihian iwan sin mustarahun min. Jawab sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-abdul mu'min in mu'min bariman fa Allah subhanahu wa ta'ala, in ipon bariman fa Allah subhanahu wa ta'ala, yastarihu min nasabid dunya, makahali-hali na siya dain haka laulan sin parkara dunya wa adaha demikian din haka pupuhingaan niya ila rahmatillah. Ay bima'na bariman fa Allah subhanahu wa ta'ala, bang dumagpak na in kamatay niya, makahali-hali na imbariman fa Allah subhanahu wa ta'ala. Makahali-hali na imbariman fa Allah subhanahu wa ta'ala ha problema kasusahan sin siya. Subay ini hiwutang ha pangatayan, hapikilan sin manusia ha supaya mahinang sabab hindi siya lumamma magkasusahan, hawak to siya yaon biubuhi sin Allah subhanahu wa ta'ala, hawak to siya yaon nagpapanaw-panaw babaw sin gumi hapag ibadatan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal abdul fajiru ampay mustarah minhu law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wal abdul fajiru yastarihu minhu al ibadu. Ampalong niya in manusya jahulaka diha bawaw sin gumi wayru undu wa in kaingatan hinangun buat malaingkan mang jahulaka sa jin kaingatan yastarihu minhu al ibad. Maka hali-hali na rin kaniya in ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ay bima na mamudarat niya in pangdaig niya, mamudarat nin haraig niya, imanus siya himihinang langgal syara fa Allah subhanahu wa ta'ala, imanus siya amo indaran na sadya maksiyat in pagalupon niya, mahinang sabab hikapuhinga sin pangdaig niya, mahinang sabab makarara siya pangdaig niya katilibot niya. Then hasabab yan hawak to siya mawapat, hawak to siya datungan sin kamatay, makahali-hali na rin kaniya. Makahali-hali na rin kaniya in pangdaig niya. Ataw akan imano siya katilibot sin siya. Sabab may di niya na madamay. Pasaling kamauhan sin jahulaka fa Allah subhanahu wa ta'ala wa iruun duka hinang niya ba't malingkan himilang parusahan pag inahabaran sin siya. Damik yan la pa yun niya yung pangdaig niya, inakatilibutan niya. Amuyan mga maumaas tayo mang hudaa ka may Islam. And then ha mga hibutang tapapangatayan papikilan sin kita hasupaya kita amuin maig atawakan humanong impangatayan sin kita pamag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala misan pa inkiaunan sin kita nagdara sin problema atawakan kasusahan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-jalila li wa lakum fad'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه.
sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mga kiaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Aun pa rin ha mga sabab, humanong atawakan kaubatan in problema atawakan kasusahan si manusia, amunain, subay niya hibutang papangatayan niya, anna hadhihi dunya, humumud dunya wa gumumuha, tusattitun nafsa, wa tufarriqu shamlaha, fa idha ja'ala al-'abdu al-akhirata hammahu jama'a Allahu lahu shamlah, wa qawiyat azimatuh. Suway tumtumun si bariman fa Allahu subhanahu wa ta'ala. In kasusahan dunya, in problema dunya, wa gumumuha. Sibuda kasusahan susungon, sibuda kasusahan si masabu, sibuda kasusahan limalabay. Suway niya tumtumun in ini, hikapulak kanat sin pakarajaan sin siya. Ayaw siya nag-iibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bangin taliun mo na sadya. Inhibutang mo papangatayin mataod problema sin dunya. Mahinang yad to sabab. Lumunok. Mahinang yad to sabab. Himina in pag-iman sin Allah, sin manusia fa Allah subhanahu wa ta'ala. Mahinang yad to sabab. Kumuin pag-ibadat niya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Mahinang yad to sabab. Di siya makatap-tap doon na pag-ibadatan na pag-iman fa Allah subhanahu wa ta'ala. Angkan na lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kanatil akhiratu hamma, bangin kiaunan, sin manusia, biutang niya, papangatayan niya, papikilan niya, amuin mahalga na kanin pakarajaan akhirat, imahalga na kanin pakarajaan akhirat, atawa kanin ialop niya sadya pakarajaan akhirat, ja'alallahu ghinahu fi qalbih. Ja'alallahu ghinahu fi qalbih. Mapagdayahon sinallahu subhanahu wa ta'ala in pangatayan niya. Dihilan sinallahu subhanahu wa ta'ala itmi'nan, atawakan kahanong in pangatayan niya. Papagdayahon sila Allah subhanahu wa ta'ala in pangatayan niya. Wa jama'a lahu shamlah, iwan hambukon sila Allah subhanahu wa ta'ala kanin pakarajaan sin pagdunya-runya niya sin pag-akhirat niya. Wa atathu dunya wa hiya raqimah. Sarta dumatong kanin dunya wa hiya raqimah. Wayruun da puspa idda kaniya. Wayruun da halga kaniya. Amuyad tuing ka na naman ni halom sin pangatayan sin siya mga mamaas na mga hudaa ka may Islam. Hangkan na in Nabi sallallahu alaihi wasallam, bangsad jabiyutang sin manusia, in dunya, law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, law kanatid dunya, ta'dilu inda Allah janaha ba'udatin, ma saqa kafiran minha sharbata ma'in. Bangsad jalaw sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bangsad jalaw niya in dunya ini, law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biya siya sin halga, sin pikpik, sin pikut. Masaka, tartanto di niya painumun sin Allah subhanahu wa ta'ala in kafir. Misan pahang kabaso tubig. Tartanto di niya painumun in kafir. Di niya painumun in kafir beng hatubig sin Allah subhanahu wa ta'ala. Manunjuki in dunya way halga. Mas mahalga pa yung pikut. Hangkan na in Allah subhanahu wa ta'ala. Misan pa yung kiyaunan niya kafir, dihilan na sa sin Allah subhanahu wa ta'ala rejiki. Dihilan na sa sin Allah, papatamungon na sa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pakaunon na sa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Painumun na sa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab may wayruun dahal ka sin dunya. Wayruun dahal ka sin dunya. Hadis din kan Anas radhiyallahu anhu. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam yu'ta bi'an'ami an-nasi min ahli al-jannati yawm al-qiyamah. Ha'adlaw akhirat
para tungon sila Allah subhanahu wa ta'ala inham buok din ha mga bariman fa Allah subhanahu wa ta'ala. Fayusbagu sabagatan fil jannah. Fayusbagu sabagatan fil jannah. Haadlaw akhirat imanu siya hawaktu siya. Para tungon sila Allah subhanahu wa ta'ala. Para tungon sila Allah subhanahu wa ta'ala. Amun tao bi'an'ami. Amun yaon dilun kanin ni'mat kafir. Amun kafir fa Allah subhanahu wa ta'ala. Awaktu siya pasurun sin Allah subhanahu wa ta'ala palom sinarka. Amun tao nangabuhyanan di haro sin dunya nahipo sin pilak. Nahipo sin pangarta. Mataod hula. Agun siya in malik habaw sin bumi. Awaktu siya para tungon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hilugum siya sin Allah subhanahu wa ta'ala panarka jahannam. Pananamun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala panarka jahannam. Thumma yuqal hal ra'aita khayran qat. Hawaktu man siya liugum sin Allah subhanahu wa ta'ala pa pinarka jahannam. Ampasi asubuhon. Nakananam kalong niya karayawan. Misan hang sulag uno-uno. Wayroon ka na naman sintao. Damikyan di niya katumtuman. Indayaw para sahan niya di hababaw sin bumi. Hawak tu pasari di dunya. Hawak tu siya na hinang malik. Hawak tu siya na hinang bargaus. Hawak tu siya na hinang kapagbilikan ning kataan. Kalupahan niya. Asawab sin uno, sin siksa, mapangsan. Hamanus siya. Amo in nagkufur fa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ayaw masuk sa imbar iman. Amon kasi sigpitan di dunya. Hawak tu siya hilugum, hawak tu siya pananamun sila Allah subhanahu wa ta'ala. Hawak tu siya pananamun sila Allah subhanahu wa ta'ala sin surga hadlaw akhirat. Inkiaunan niya, way gaus, abawasin bumi. Inkiaunan niya, way kusog, nag-iiman fa Allah subhanahu wa ta'ala, hawak tu siya harun niya. Hawak tu man siya, piananam sila Allah subhanahu wa ta'ala surga. Kaya lupahan ning katan kasigpitan niya. Yang sarap. Kaya lupahan niya ingkatan problema niya habaw sin dunya. Hangkan na mga jama'a muslimin. Asupaya imanu siya di niya mahinang hantang problema. Di niya rarahunin problema niya hawak tu siya nag-iibadat fa Allah sa lugay niya di dunya. Suway niya tumtumun intutungbasan sila Allah subhanahu wa ta'ala kaniya. Allahu Akbar. Dan hasawab yan mga maumaas na hudaha kami Islam. Bangman kita niyo pataptapon sila Allah subhanahu wa ta'ala. Pamag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Misan pa in kiaunan sin kahalan sin kita niyo. Halom partandasan sila Allah subhanahu wa ta'ala. Ataw halom kasusahan sila Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Indaran niya hipagdua. Laung niya. Law si Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hasan wal ajzi wal kasal. Sambil pakai na po sa hadith yabut si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena in pagdua mga maumaas temang hudaa ka Islam, mahinang siya ubat da isab. Ubat da isab paamo in hikaig sing kasusahan si manusia. Dan hasawab yan. Sumalawat kita niyo pa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المجاهدين والموحدين في مشارق الأرض وفي مغاربها اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم وكن لهم عونا ونصيرا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما
وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا ميمونا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. استووا واستقيموا واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية
ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين